Abusia na land e was Stuttgart airport what you say. You say be ma dey usi so no we wonu. Sa pepe say ye dey ho na ye adwumade. You see I'm a Akranteɛ nam visa free o. We know visa Akranteɛ nam from Ghana. Abelande so what you say nipa na we Akranteɛ no adwuma nyango po so asafu. Akranteɛ na ye dey. Aba Abelande. So what you say we visa free. And money come say chabam. Ti me go do fi ha de wo mbia mo sabe de mo sabe ka ha ye Stuttgart airport. We visa free obi aba Abelande. Otum the car so I dey park your car come. Ti aba be sia Akranteɛ. And enkwan be su. Ti roof ya meta dwempan nika. Ye ko fie. I was saying, Drew, fear, I'm say, aye, and nam near my home politic brew. Me here. Ah, rather Jesus Christ, ye, mentiano. Why, me here. Oh, Brady, Akranteɛ, ya boni ja. Hey, pa Ghana for move filio. Ya tell Bruce, so, just say, no board, din. Now, we're not mentiano because nipa na or ye, who na Akranteɛ nkwa na cry ntina minim na ewom me yia we makwa ya ho brade we makwa ya ho se me hu bi pa cha no o tabruchire wo ska enso no obenya na obi se yedi no Jack enye ize me nhwe ngu mai so na ese makwa we de kameto no Germany ankwa makwa nkwa kameto no be 12 euros sa makwa yam di kan hwe gu ho yo second one ka ho wow nyame nhira no nese makuwi nkwana kameto abe 24 euros because on say yaho entina ayeka krebi prekese so ka ho me hu Robert tuntum no politic tuntum say wow me fa me prekese engu hoye abusia just prekese na chinyina no akakaduro akwasi buru ni beka say ginger Germany ni beka say inva na hwede wi a chese me yere de camera ne to so na me yere mi ni say obebu pu adwena me rough na busia wa hotel bruchire bia na studio so ohia Ghana akakadura sent no ewo said ye akobese wonya coronavirus na kupunu ho no ba ohia bruchire akakadura no lie sent bia no ewo yedi enuane fon kwa na wa bruchire akobese we dem ka me kodwa so me prekese nie me kwa ya hu nie akakaduru so nie akwa mitumi me de nyame nhira Ghana man na politin bru ya na ne o manyina wo mu a me bi we de wrade politin we de we siti shen de Ebe na abadwene se wom we dey surprise ye nyina nkwohwe because me dey Akranteɛ na me kraye se we dey ne wom se dey ne wom minimum ye dey kan bi first one so aye black na me se Akranteɛ no ye hu no nti se ye nkwohwe na dey ne wom etuntum a abusa Akranteɛ ye mani age Akranteɛ ba Germany awurade we ye visa free na Akranteɛ na mo de me ya na mta Akranteɛ a eba me hu ni yesa because bi wo kra na ni nyina ama omo twetwam rough but we that's a full one ni abusa we a full Akranteɛ wow emumpa de Ghana mo nyina eba bruchira visa free wow Akranteɛ na mso tim say yes ye de nkwan tim say nkwan papa bi the way am yere de camera no toto so na de asede me yere person gifre me nsem no so me se da bi ma me feel sent no heat na me feel ni podua no ni tail no ni podua no me say we bad ma me fa on to so hwe o ga se me to atwene Akranteɛ nam de do bu che nto bi ntwene ye nto ntwene abusua atakofi na hoye wo ho no kama wow hwe ne to no wa kana to na to so hwe ma bie na to no so ma bie me se ukasa me so adwempan de manum yam de manum yam de sene ma ya ase awurade Yesu Kristo na nanom mmehweme na Akranteɛ beduru yi na ese Robert wo hu bia me yi wate ase na me hohoro me sa kama na me yere so de to prekese ne akakaduro ne makono so osane be to Akranteɛ nam no so me yere pe makoyi o de we de to makoyi so de me yere me so fa beto Akranteɛ so ma me na Akranteɛ me ye hu adwuma Akranteɛ sem twitwa Akranteɛ mentam me sekan ye
unsana me adwuma kitchen nti sesekan ano sack sesekan ano sa we all see no one we are found say chia I just after that and I'm nyina besa wonum abusia menyi ne sre no yin kakra because say me ye adwuma wa abrofo kitchen ache sa pepe me nane no na menyi ne si say unsa nam de utwitwa say ododo no krokro nam no sa pepe ti me krokro nam no nti sa sekan na amfa say mfa sekan foforo no sa sekan we itwa na kama sekan we ya stubborn me say dabi me fanto me fast as can we and na no one and bit to 20 year I am 20 10 because me nia bre na come so de me asem twitwa na nam 10 na me yire begina kitchen ne sre no nie awurade Yesu Kristo Akranteɛ nam all the way from Adwenepahene Ghana to precise what you say na nam no ene that was no Akranteɛ awurade awusan eguso twitwa nam no me yere se mekunu wo se kom de tie ne tentem me se me yere nam de we a ye ho no na ye kama se metra bro chire bia de misika akọ Ghana na ye dim sika de ese metwa manum nti we magye free visa open invitation dia me so jiso da ne ho aboa wana ne aboa pa dia wunya free invitation ese otiminya free invite na se oda ne abo twa ne ten na me bi teteto bansa so da mebu yefu me da na mo teteto de me mpene sa ntimi de we ato kama awurade Yesu Kristo Adwenepahene all the way me go so twitwa nam no just me yira monitor me gina machi 24/7 because me manum yam de pa nya me yira na gina machi a de na me ni Akranteɛ no wa me aka me na Akranteɛ no half ko so de ya me yira si gina machi no abusua my confused me ntimi nyinam no bi because se me yira ko gina kitchen na nam bi enam special bi say no enam special bi say no se me yira de ye aduane a ese me ko gina monitor to me yira so atam me yira monitor me pa se me kunu se wo be gina machi monitor me pa de a ene me so no utwitwa nam de a me mfiri anko da nka kire me yira se ma mesro nsukom de me kofa nsu bre mo se me kunu boa wonu mu nsu wiasa be twa nam no me yira ye baado abusua muntu me yira fo na me yira de we usi tata me tetim ofiara de anu odin bra ma bre pa we na ma we mi piangu nchan hwe we mi ntungu dabi we your friends say the chi enkwan ase the chi enkwan ase de ma piagu nchan no I say second one you wow first one ye mi piangu nchan first one ye I want to watch na bomb so no watch na bomb so say utum say yes Jack Daniels what I say wa onu muska phone sambia no onu muska phone sambia so boska for watch what I say ti Jack Daniels watch na de ne bom no na say awurade Yesu Kristo me second no me sia no sick me wie second one na me twa me se me nyine see wow me yine see me bofu mate no dabi hwe come de mentimi ni time ti say Akranteɛ me twa first one na wie second one na me twitwa no 10 so me de 201 2 akwa we pa do me so twetwa na me de me yere so gira me nkyɛn ne buafu se me kunu enami me ni a se na me da bi won ba na dɔɔso nso me ba na twetwa na kakakra bi se wo na me no akura timi anu abiwe me hwɛ me yere pa na me tie me yere asma oka na ma wa na to no me se me yere de ho ne to nanie me yere se me ni wa ka ne to nyina nka on fa nka ho ne podua na wo no ka on fa nka ho me se ma me oboa de ya mo de ba de ne so me nyu se sa se kan we shana tre Akranteɛ we Ghana nka fresh nso abrochire ya ho we de mpuna mu tak busia Akranteɛ ne ya stubborn ese me boom because one we try to ten na fusire neso me mpene sa la no nti ese me piagu nkyɛn we ye de chi enkwan na se hwɛ ase ne efurofuro no wo de wonim ntia enka amane ne adwene a enka de kwakwa hyeto ase ne efurofuro no
kaya ama na ne adwene na efiri Ghana bae na wo ya akede kwa hyeto ne sere na ya akono say wow we dey SMTV me ire gina ho so na sent be a guy am ho atome enam ne de say awurade Yesu we dem ire gina ho so da bi de we abusu anam ne kormante bi anwa ya asem besi fie ezim twa ne ten because nessa na come dim ye me fan to so because me de me pe nkwan pa nkwan duane de adwumpan me pe won se de guncha ha no eye de eno ye boa no ne de achi nkwan na se me yere se mekunu ye tungu em se hwe we atungu me yere nam no boarding no da wo abroche for ye bro ye bre papa we etimi to ayi e kan say aponche fu e wa bruchira ha oh na chi no Ghana mood ya de ese Ghana pa de abusua hwe say tintan me yere say me yere je me yere age me yere num ye ne de waje ba ko afa chiro waje ba ko afa chiro ma me nie oba ba kinie te monitor me sa na me me yere mingu mani maso ani mu da me twa no pepe da e amount te abusua ese nam na me de na me twa no cause me yere monitor me a on say me de bia meka me TV we ya na me yere otitimi o se me kunu mambi na me so on we nam ni o abusua me yere se me kunu me so twa no more no twa no more anam de nkwan ya ankasa no more gum me twa no more na to nchen kama enam na ni ya kono se we de mono kakra wum Akranteɛ bi a guy Akranteɛ bi a there abrochire ote ayo anu abusua ote ayo anu because ye bre pa abusua se ma twitwa wie tim say ma bona akuoku ma bona akuoku first one we say me pia ingredients ni nyina gu nchen we ne ye chinam na se yentungu mesro Akranteɛ ne boarding tutugu a waboka nti ne podu ani nie me yere sena ka auto atwene me she mame we mi tontwene ne podu anu me a na mawie mfa ntonchen ebusua wa wani tua ya che na ko mienu ti se mba ba chichem makonie prekesi ni akakadro ni so atiase Beki TV Adwenepahene TV ya kitchen ne ya yibe hwam na me se so de ba de a ofie nyina bon Ghana nti na mo ebeduru ya na ebusua me wa na me na gba bebusa am sa Adwenepahene na sente be na epie be na me so Ghana in the house Ghana be fia o say wow ti me neighbor na so ye aduan ye nkwan ye mfra no meka bi nhwe sa pepentu mba be chem amo ahunu ti Akranteɛ no we 4 million no 4 million ti me chem ti wo da wa calculate 4 million lolo fe ka ho ti wo da check say 5 million kra na check you wusa asa Akranteɛ for ye guoi 5 million asa eko 50 euro eko abrochire for ye bro abusa Akranteɛ for na me chem gu ho no we Akranteɛ fu na me chem no ena asa no this is second one number be chiche no nya hwe mumpa de Ghana for se bio mu bu abrochire for pa na moye adoye o because the way a chese na we abedui ye ba wi mu sope ko ne board tene yes easy say number nya be sa ba abrochire Adwenepahene second one na me chiche mu no me chiche na nkwase ahun se me so de me ba no makuku school ahodo my adwuma na nkwase pen kitchen pen chese restaurant yes he na menya adwuma wate ase tebusa enam egu nyina na 16 million lol for my ye bro lol for my yo nti lol for ne tip ene bibia be kan wa check 20 million enam wo yo abusia tips na so for be kan ho a checking about 20 Ewurade Yesu Kristo na say o check petrol auto ye na asefo nyina checking 20 million hwe abusia ti hwane nam we Ghana 20 million obeto nam we na wadi mbayi
Ghana obi to nam we within 2 days pe. Yes sika ni Ghana. Me atum say yes. Mate shock. But when day edin ene ne honam ese Akranteɛ. Aha, ntino. Ya bona akuoku ti se be chechere kenti me yere metene wone ma mete wone mesrew nam ne de onim na sa wo yusu no rough a na Akranteɛ santem a na yenya bia ene mpese de bia mensa chi bon mensa chi bon kama we say metimi kope emre bia anmo dene emre a utim say yes domo kromo ye domo ha na say ye de frefra na say eja kama enam we mu bia nsi ho because mape bia che ko makosusu nie prekese su nie akaka duro so de anmo dene ano she adwempa mi kokro ma ba o na mpato ko edo he ma mi wo fa bie mo se me nsa ni niska wo Ghana ma me na so wo fa nsa ni niska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tina fi na send there e kwa bet na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu ne phone so na wo dey register this niska kofi ayente na hwe sa na wo kwa bo ko trace ka extra ma mesrew me kan fo tap send amount. So you should iPhone and also the time no App Store. No download the Google phone so Android phone so no Google Play no download the Google phone so mesrew and I was send this also mesrew o first transaction be no so we hear promo code no so about Adwenepahene Adwenepahene e the go yes ntimpacho uboguma wo euro kwa kwa obenya €5 free before the some party for some can tap send at amount. Oh, America so Canada dia. Hey, ma'am, $10. To miss now, man, how about one for say, and quite want to be a so pay. Pacho, who piano no echo. Some quite wanting the man. Download this see at a fee in Pacho, not relaxing. No one's pure wanted. Be me who said no quite wanting. Mammy, now, dear, I am the company say, first one, we should a credit card and come on. And that dear tap Paul Amante was a become for a bit more. Was so normal bank card, which means register SNS coffee. Asem de atadwe yate de ti tap a ba ama hiafo say send this can go Ghana na rate no so kama ye bia ma me mesrew me ka fa ma on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and gentem ti mesrew promo code bogum na ho hia me Adwenepahene I na €5 free no more Canada so in US so so benya $10. Oh, say your day. I am a daddy for the only family. I na tap here come on. Tap send abusia rate mo hene. Auntie is na from you. Hello? Auntie is mo we POP no. Any TV unit no. Na few painting no so e. Any company near come Anaspo Enterprise na. E who pictures was na mama. Okay, mama hwe. Wow. I didn't ever say Akwe me fi look kama Anaspo Enterprise. Wait a minute, could do 1,000 sister. Na mister there. Ne da na wo se say Anaspo Enterprise anu ko ni POP ni fi paint ni bibia de ma no. Can't see nya me shira. We the all man Anaspo Enterprise. Why me fi ne kama pa. Me ko me sister o. Bra. What drew hanom? Okay, enche obedru ha ho. O ma wie POP no. O ma send you pictures. Yeah, me de nya ntam na fa pictures ni be che na me dem talk up pentem. Sa ya fe wo ho. Mesro fa brem ye ntem atumri ka why na me dem e twa me gina ha e twa why. Hey sister. Yeah, me come me POP ne wo he. Sister so to. Me se me talk up Anaspo Enterprise sister me so POP ne pa de. Sister T wo the POP no hwe na e twa gu. POP ni. En no ma ye na sa. TV set no so. So. Na kitchen no so. Na ye. Sister. No ma ye fi wonum bibia. Anaspo Enterprise usi fie na person me POP ma wa Anaspo Enterprise we POP amount. Omo sa eye TV unit e ka ho. Omo sa to fie house nyina. Anaspo be sa your kitchen amount. Anaspo assign I do windows assign she wo danim nyina. Glass na window no komo ya sister. What to type a open. No ma estimate na omo mo to 70%. Ye se be sika nya we de omo number wa he. Omo number ne go screen so e twa gu no. Omo number ne gu so e twa gu no timesra Anaspo Enterprise. And once obekira omo say Adwenepahene TV na say be POPs di omo ye POPs number 1. POP looking con na ni ade de wom.
Anasbo Enterprise or Chadu Ria or no one of na Nioma every baby a butcher at the Bagana. Wow. Na Almost a phone. I hope you. I mean, you busy. But hey, sister, Miss Row, what done a wussy? Miss Ronya mistake for come and ask for Enterprise. baby, I show Kitchen, TV set, BBR, wow, POPs, large system, BBR, or Messiah up to glass. Windows will be effect. Sister, Anasbo Enterprise there, Miss Row. And King Kong. Dream can I may have a catcher on Mr. Mammy and I'm the from the Oka Edima Riff. Adwenepahene, Becky when your discount come. Oh, Anasbo Enterprise. oh, yeah, King. Sister, not going to pay me say. Ranka me bow. I said, me. Me say, my wish your four friend, and you ya catch me say, me dana me boss 1 month ago, no, and you know, I would know who's in the Ghana, no. Me say, and you know, my and I said, boss, for company, Papa. Company, never now for sister. I don't want Destiny Roofing and Steel Trusses anchor. Destiny Roofing and Steel Trusses, almost Ghana, sister, a band down so border number 1, and almost sign a border so a 30 years warranty. 30 years. Now, when can unique Destiny Roofing and Steel Trusses, the common air cycle pass our boss amount. And a tea or move about down so free estimate. Free estimate. And now more down so boss so a mouse say Kimwa, or you soon dear. Sister, and almost say soon ya. And we are almost send a drum and say pick up, and pro. And can come for Roma and pro. No, what I brought you and I walk off a carpenter and you or say and quite check about down so. Wabra Destiny Roofing and Steel Trusses, sister, Mr. Udru Akrasi pet. Uko a can support Amamole Canada Johnson. Akrapokuase ya. Amamole Canada Johnson. Udruwa was super Destiny Roofing Steel Trusses sister. Ometuka ko free estimated amount. Obi ati aburuchire. And na kofa carpenter ne o search sister mesra me kan for the amount until we den ha nkra. E wo so aboka enya hwe but Destiny e be je nkwa. Destiny e be ma bibia to ukwa wo se opese obuje estimator o hubato. Nti dine e Adwenepahene TV na se Becky TV. Ubo se di we kire o sister. O mato mbo ase ahwe kama. Na obi a o table kire aboka si dan. And I won't go for Destiny Roofing and Steel Trusses and more dash. Sister, may come for the amount. And how crap. Yes. Omo number and a good screen. So, Omo email address on a good screen. So, a treguno. So, at on my board down some amount 30 years warranty. 30 years, 30 years we will now wait until how much. Sister, Mr. On board down some our own. A cooler. One to fire more than Crumpuna or down better. And on down some boss and so try and yet on board down some Debbie. On down some almost show a brooch. Destiny not in almost show a brooch and on board down so I would a fool. And yet to my comfort amount to them, so what you know, Ankasa Aquanity straight. I was for beginning. For 1 night beginning. South Pepper. Me can't fool I the Edama. To a part your former Number no sooner as a tribune. Email address and say tribune. Sister, Abusia, Destiny Roofing Sheet and Trusses. Omoba Magana for Adwenepahene otwa supre kwabra for wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupurie buruburu ma mansan wo fufu